Agpangking Comelec, tukluking migit 350,000 kareng peparehistro bilang bayong botante para king barangay at sangguniang kabataan elections. Tukluking migit 350,000 na katao ing peparehistro bilang bayong botante para king barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ang makatakdaking November 2026. Agpangking report ning Commission on Elections sa Comelec inyang Martes, November 11. Agpangking datos manibat October 20 hanggang November 9, tukluking 356,429 ing kabilugang bilang dareng aplikante para king voter registration. King bilang areti, 297,600 ing peparehistro para king barangay elections, kabang 58,821 naman para king sangguniang kabataan. Paya kamarakala bilang dareng aplikante, ibat king Calabarzon na ating 75,936 arehistrado. Tinukyan na itining National Capital Region o NCR na ating 49,342, ating Central Luzon na ating 39,841. Kaya be mo naman kareng rehiyo na ating mata sa bilang a peparehistro, ing Central Visayas, kabang 1,686 naman ing peparehistro lalam ning Register Anywhere, Anytime program ning Comelec. Agpangking Comelec magbalabalaus ing voter registration period hanggang May 18, 2026. Inya naman, amuyutan na lang ning komisyon reng hanggang kabalen, lakwas na rin kayanakan na magparehistrong maranon bang makisan metong king daratang alala. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, susuyo.